twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese bakunze ba Black TV 250. Icyumweru mutangiye kizababera cy'umugisha. Reka tubabwire inkuru rero yasohotse ku kinyamakuru n'urutonde rwakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Tuko cyo muri Kenya. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuziki muri Afurika y'Iburasirazuba ukomeje kugera gutera imbere no kwaguka ku rwego mpuzamahanga, hatangajwe urutonde rw'abahanzi 10 bakize cyane muri aka karere mu mwaka wa 2026. Icyatunguranye kuri benshi nuko nta muhanzi nyarwanda n'umwe uri kuri uru rutonde. Nubwo u Rwanda rufite abahanzi benshi bagaragaza imbaraga mu muziki, ariko nta n'umwe ugaragara kuri uru rutonde. Nubwo tujya twigamba ngo umuziki nyarwanda umaze gutera imbere, abahanzi bacu barakora babona ibiraka, ariko kugeza kuri uyu mwanya biragaragara ko bafite byinshi byo gukora. Uru rutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Tuko cyo muri Kenya rugaragaza ko abahanzi bo muri Tanzania, Kenya na Uganda aribo bakomeje kwiharira isoko, cyane cyane abahanzi baririmba injyana ya Bongo Flava ikomeje kuyobora mu karere. Ku mwanya wa mbere haza Diamond Platnumz wo muri Tanzania ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 10 z'amadolari, arenga miliyari 14 z'amanyarwanda y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi azwiho kuba atunze ibikorwa byinshi birimo inzu itunganya umuziki ya Wasafi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, ibintu byamufashije kugera ku rwego rwo hejuru mu bukire. Ku mwanya wa kabiri haza Akothee wo muri Kenya, nawe ufite miliyoni 10 z'amadolari, aho bitagarukira ku muziki gusa ahubwo anafite ubucuruzi butandukanye burimo ingendo z'ubukerarugendo ndetse n'imitungo itimukanwa. Ku mwanya wa gatatu ni Harmonize ufite miliyoni 6,800,000 z'amadolari, akurikirwa na Jose Chameleone ufite miliyoni 6 z'amadolari ndetse na Bobi Wine ufite miliyoni 5 z'amadolari. Uretse kuba ari umuhanzi, akaba n'umunyapolitike ukomeye muri Uganda. Abandi bakurikiraho ni Jaguar akaba ari umuhanzi wo muri Kenya yaririmbye indirimbo bita Kigeugeu, nawe afite miliyoni 4,500,000 z'amadolari. Alikiba ufite miliyoni 4 z'amadolari. Led JD ufite miliyoni 3,900,000 z'amadolari. Khaligraph Jones ufite miliyoni 3,800,000 ndetse na Bebe Cool usoza uru rutonde n'umutungo wa miliyoni 2,600,000 z'amadolari. Iyi mibare rero ikaba igaragaza ko abahanzi bo muri Tanzania bafite umwanya munini kuri uru rutonde, bigaragaza imbaraga z'ibikorwa n'umuziki wabo nuko bashoboye kuwubyaza umusaruro mu buryo bw'ubucuruzi. Nubwo nta muhanzi nyarwanda uri kuri uru rutonde, bivuze ko u Rwanda rudafite abahanzi bakomeye, ahubwo bigaragaza ko hakiri urugendo mu kubaka u Rwanda rw'umuziki rufite ubushobozi bwo guhangana ku rwego rw'akarere no ku isi, cyane cyane mu bijyanye no gushora imari, kwamamaza no kugera ku masoko mpuzamahanga. Abahanzi bo mu Rwanda bakize cyane bijyanye n'ibikorwa byabo bwite, yaba iby'ubushabitsi bagiye batangariza ndetse n'ibiba bisanzwe bizwi n'abantu babo ba hafi, harimo Bruce Melody, The Ben, Israel Mbonyi, Knowless Butera, Riderman, King James, Tom Close, Aline Gahongayire n'abandi. Icyo akora muri aba bose nta n'umwe waje ku rutonde rwa Tuko ikinyamakuru cyo muri Kenya. Uru rutonde rw'abahanzi bakize cyane muri East Africa mu mwaka wa 2026 rugaragaza ko umuziki utakiri impano gusa, ahubwo wahindutse ubucuruzi bukomeye bushobora kuzamura abahanzi bakagera ku rwego rw'ubukire buhambaye igihe wawukoresheje neza ukawubyaza umusaruro. Ku rwego rwa Afurika, umuhanzi ukize kurusha abandi ni Youssou N'Dour wo muri Senegal ufite miliyoni 145 z'amadolari, akurikirwa na Davido wo muri Nigeria ufite miliyoni 100 z'amadolari. Black Coffee wo muri South Africa utunze miliyoni 84, Akon wa Senegal utunze miliyoni 50 ndetse na D'banj wa Nigeria ufite umutungo ungana na miliyoni 40 z'amadolari. Uru rutonde rero ni urutonde rwasohotse kuri
hanze abanyarwanda urumva ko bagifite urugendo rwinshi rwo gukora byinshi cyane, kandi natwe ababakurikira tukajya tubasapotinga gustreaminga ibikorwa byabo ndetse no kubateza imbere muri business zabo zigiye zitandukanye. Twizere ko rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane mwese bakunzi ba Black TV. Nawe utarakora subscribe ukomeze ugende umenya update nyinshi zigiye zitandukanye. Reka tubashimire cyane umwanya wanyu mwaduhaye, reka tubabwire ngo nakagaruka, amahoro y'Imana bane namwe. We can and we will. We can and we will.